Guys, maayong gabi kaninyong tanan. Mag-shoutout lang ko o magpasalamat lang ko kanang nagtabang mga tanan tabang yun. Una sa tanan, magpasalamat ko kanang taga-barangay. Ang barangay yun, alerto kaayo sila. O Kapitan Derek Yap, Konsihal Jojo Lozano, Madam Josa o si Janet Mabulis o katong tanan mga staff nila sa barangay. Pasalamat sa kunila kay sila pod ni assist pod sila sa kuha. Nindot kaayo ang ilang gibuhat sa ilang pagtrabaho, pagserbisyo sa tao. Kaya nga sa una ba yan, iskutan lang nato sa una, no? Mulik lang mo, kaya ka sa una. Murag, dili sa kampantin lang nga, kampantin lang nga makakuan ka, kanang mulik lang mo ka ba, kaya nga, no? Ang mga tao sa una, kanang murag sigap magmata ba? Nya, pag doon pa ka, nga sigap magmata. Sa unang panang, karon lahi nagyud. Nakaingon jud kay nindot kay ang dagan sa barangay sa Labangon. Nindot kaayo kay ngano sila jud nakikuan ako. Naluoy pod sila nako og sa mga bata. Nya ang taga Diis pod salamat sad ko kay sila sad nangusog pod sila. Nya kanang pasalamat sa gay ko ni Direk Yap kay nihatag siya nako kuan palitambal og si Konsihal Jojo Lozano nihatag pod siya 1,000 kuan kanang pagkaon ra to pero nihatag jud siya namo guys kay ngano ganiha man gud ni adto man gud barangay wa man gud kuan wala man gud kaon paghapon ni adto ko barangay wala man gud kaon murag nga nakabantay siya ba nga kanang murag wala pa mi kaon tinuod man na gol nihatag siya mayo kaayo siya. Ganahan jud ko sa barangay dito sa Labangon, lami kay itrabaho dito. Oy, kuan lang ko ninyo kuan di abi kanang tigluto. Tiglaba. Nindot kaayo ilang kuan. Believe kaayo ko sa barangay sa Labangon. Di nasyak lagi ko na di ko la. Inani din sila diri. Nindutan no. Diri sa amo anin okay pareha ra man gyapon pero mas nakalitan jud ko sa kanang Labangon kanang barangay sa Labangon kay sa una mulikramo ka kay mga tao ato sa una siga kay bata. Karon alerto kaayo mga tao karon sa kuan barangay mga staff pod nila katong mga kato silang kuan atong mga driver sa kanang sakyanan. Shout out day ko ninyo kuya kanang salamat day ko ninyo kay kamoy driver nga wala jud mo kapuya ba, wala jud mo nagkramo namo, wala sad may kuan mo, wala likramo ba kamo ba. Maura to guys, thank you for watching. Salamat kayo sa tanan. Thank you kayo. Labi na ni Madam Josa. Thank you kayo Madam. Oy, kay nano nasuod jud ti ka. Nasuod jud ti ka Madam Josa. Ngano butan man ka nya bright pag yun. Bright man kay brightan ko niya. Mura si kuon si Miriam Defensor. Maguan jud siya dita kayo. Nya si Janet Mabulis di ay. Ako na lang jud ning gisuwat kay yun obe ko kabokin sa kuan diha kanang kinsay kapitan. Gisuwat na lang nako. Janet Mabulis mausad na usa sa nas Janet Mabulis. Salamat day ko ni Janet Mabulis mao ni kuan jud nako ba na ni iya kong usapod siya nga nitabang pod namo. Thank you kaayo ninyong tanan. Thank you for watching.
Ligo na ko kay ngano murag init ka ayo. Kasi kuan